KSA Hamren Regional Committee pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Phan Pinpur Lok Pajirdam. Dokmuka rong supi an susega palang media Phan Iem Lunsing Teron pen methanga sa Hemalong Maikangni. Hamren Suarlo song pen Samson singing tia kumlin along kapang tirasay kedeng. Kardom kat news sa birta thanbang nili junaliti mungpi non birta ang don pen arjuik tha. Det pi kang kir kang hapen kang puki cheng thua pora hutsi West Karbi Anglong ke COVID-19 na kiso apai akele nang batwaretlo. Laso kiso vorpen kaching right thek jiapan Law and Order District Administration Ratcharia Songja atumlapen Prekjam aham phanga songa tumta pinang an saiki claim kachipaduk thek ponlong. Jasimet West Karbi Anglong pen angtan ke do dama tum puthot hem kachiwang thua tum along pensi kiso kilong apai ke nang batlo. Ladak kiso kelong le langatum along kosona bidi pen si kaching rai thek jima abutha ke Karbi lo charli asong ahin penta pinangan ki claim kedam kachipaduk pon theklong lasi lahai arat aparman ki claim kedam along thangnat ke benki phan kavite jia phan vosik ni phai krisir cap ani KSA Hamren Regional Committee amepu Probin Timung lapen chunbang baburtok biatum ahin pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Phan Panongsi Pinpur Lok Pajir pedodam Pinpur lo along ki jongpon laki KSA atum pen ke kaya mata angtan pen kewang quarantine along ki do bom atum along hai hui birta chala kahumri padudun nangwer lapen haladak akiduk akisung hai hui kachini dunjia phanta ajona lo kahumri dunangji asai dokok titi lasila pusona porhut KSA lapen District Administration ang bong stami nanat ang bong kachini pami pen ki claim kidam kachara pra petlong jia phan kapachini padupon ladak nilitum District Headquarter mate nilitum pi Ladak Deputy Commissioner Saraphan wangsi nilitum la angkang pi non ar omplup abang so keso awura puthak nilitum ingsi volunteering nilitum Karbi lo charli asong aphan non la hai hui a quarantine center ki bi along mission ben duma du dema proper treatment duma ave ma haladak pen haladak kedo ke thaka tumhan kelang nang ye teng pen ki binang ye teng pen bima bibema lai huye puthak nili tum pini ke chingki chingwai phan wang iglo la pen nili tuma hin pen Karbi lo charli asong Hamren regional hin pen nili tum pimpura lo punoi isialang li phan paji poniglo ang part of West Karbi Anglong arlo prekjam kaching thura sai ke claim pom along tin along stami ang tan pen kewang laboratum an ke medical satlang chokli malo do pe menangji Hamren rong supipen pherangke hundor krope nang kilo birta Dokmuka rong supi an susege palang media Phan Karbi Anglong Autonomous Council Iem Lunsing Teron pen chipatir pi ponsi Dokmuka rong supi along arpuki do an abang pubang phia tumpen methanga sai hemalong maiki pe do pon birta phirangke James Milik pen birta nang pale Vosik ni phai krisir cap ani ada por phai cap pen Dokmuka rong supi amethanga sai hemalong Karbi Anglong Autonomous Council Iem Lunsing Teron pen mai padupon Dokmuka ta isi arong supi pulote ingthir vet kilang apolon dojot nangji aphan sai kideng padupon po pusi alang lihin pen lam the jai lasi bus truck pen ang parta gari motor doan munit pen kachepe kaphan kasik sak thetan khangjanglo laso jok council pen tan nang chedon tunsi nilitum RVR e kunatma longle kapapleng nangjilang do anta papleng ponsi adim pajejang plin po la penthu towara ri mondir do anta arona teng pen nilitum adimak long thik pi pon thu po pusi Iem Lunsing Teron pen lam the jai Alhamdulillah setelah landak kai mata jalan bipik saya langsung teklong pen nitum council lain pen istang si skim rang iklem jang dulu la pen lapu exchange dulu la bangta ni dong iklem mi pasi ding mai pasti ladak penang anak pol teklong lo school ladak ong lo pe college do Dokmuka higher secondary school do Rejuki school do langsung school ka sudia hut abbas pen amunit pen sona ke siksa kan ketora penang teklong lo nanti pinya bangke beautification of Dokmuka town so planning pen mission pen mathasi pini dam Dokmuka town committee chairman ward commissioner la pen BDC chairman la pen dak
Ingding Trokke Brasir Kep Karbing Autonomous Council Foundation Deke non ni thom vetlo Pirthea dang ki sawur kang dang plup ajok bangsor ni aning kan wangason alira champion Catalonia phan ke kalidet tahai Bonda la sorni aphan teneu ne detsi Karbi Anglong district ke pelong abangpu Kalitang Samson Singh ti aphan la sorni ke chike modun ji aphan hamren swarlo song atumpen kachisi kachedang ke pedopon boma birta phirangke hundur kropen birta nang pale Vosik nipa inkoira ki thomar ni laki Samson Singh Intia phan ka chikimo pen amana peng pivek nang jipura pini hamren swarlo asong tumpen kachisi kachedang pon padosi hamren hitibarin Samson Singh Intia komlena longka pang thirasai kedeng padapon Pirthea tomon ki memedet pen apot Karbi Autonomous Council pen ke aningkan wangason alira champion vosik nipa inkoira ki thomar ni Catalonia versai chilong ledet tahai bonta Karbi akai aningang thina longke la sorni aphan chichini vek nangji lapen kumat ajoy ni pensi mithanga district kachelong loma laphanta chikimo ver nangji pusi sangpi icon timungpi dunmei pi hamren swarlo songa hin pen ningche lasipini alang litum pen Samson Singh Intia kumlina long swarlo doan chingrum si kapang thirasai ke claim pensi ingdeng trokke prasir kep Karbi Autonomous Council mahang ke thekani kachigi modun jia phan kachisi kachedang patupon non malam so por phan birta moing ton peksena Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong.
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাৰটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkila near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961690021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmotors@gmail.com. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj Water. Dihina Mopi Putat Birta along Wangtulo. Korkanti Congress Mondar Mahila Committee as I Hemalong, Vosik Nipai Crazier Cape Ani, Enalo Porpai Craziera Achitima Porpen, Piranki Amaki Pedopona Birta Piranki, James Milikpen, Birta Nampale. Piranki Amaki Pedopon along, KMMCC Amepi, Moina Terangpi, Kongchunbang Pi Ripika Taropi, Lapen Samilangso Block Congress Mahila Pen, Maluti Rongpar Pi, Angpata Pinangan Congress Klembang Pi, Adum Chitong Dun. Labang so amai long lam thiki jai pon ke aprang district along klembang pi kasang terang pi alang li congress along side claim klelo pura arpu pen chiolo লগত আমাকো বেয়া কৰিব বিচাৰিব নালাগে আৰু তেখেতে আমাৰ সমষ্টি মানুহ নহয় আমাক তেও খুচৰা লৈ যাব কিন্তু তেখেতে হৈছে সুৰুপথাৰ মহিলা আমাক তেও লাভ মাৰি ঠেলিব নিশ্চয় তেও কি জানে এতিয়া আমাৰ নামত পৰা বা কাৰোবাৰ মহিলাৰ পৰা তেও কি জানি খাই আছে আমি হেতু নাজানো কিন্তু আমাক কেতিয়াও বদনাম কৰিব নালাগিছিল তেখেতে তথাপিও আজি আমি শুনি পেলাই বেয়া লাগি গ'ল যে কাছাং বাইদেউ প্ৰথমতে আমাৰ কৰকান্তি মহিলাৰ নামে তেওঁ 1 নম্বৰত হৈছে বুলি আমি মিডিয়া দেখা পাই পেলাই নিজে দুখ লাগি গ'ল গতিকে আজি আমি এইটো কথা পুনৰ আপোনালোকক মানে কাছাং বাইদেউ এইটো কথা শুনক বা ৰাইজে বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা আসামতো এইটো কথা গৈ পাক বা মিডিয়াকো এইটো কথা গৈ পাক বুলি আমি আজি আপোনালোকক ইয়ালৈকে মাতা হৈছে বা মিডিয়া সকলক আগত আমি এইটো কথা পুনৰাই আমি মানে ৰিপ্লাই কৰিছো বা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে যাতে যেন কোনো লিডাৰো মানে ৰিজিগনেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে যাতে কোনো লিডাৰ কাৰণে বা কোনো কমিটি কাৰণে তেওঁ ধ্বংস কৰিব নিবিচাৰে সেই গতিকে মই আজি সকলো লিডাৰক অনুৰোধ কৰিছিলে যে তেনে Lapen akapreka songa long kachipa chong dunjia ning kehang chipaklangsi nilidet kalisi korkanti mahila long Congress klembang piatumata nililong sinang dun et popura kaning jelam theke chokche athema nilitum ke alang lipen ke lamthei sinata lahayalam chingki long lepen Congress asong pen ke cheo pen ke nilitum dun de pusi pini pherang ke amay long moina terang pilepen maluti rong phar piatum pen lamthek ki jai pado Number 9 Amreng constituency ke parlo Meghalaya border ke dai polling station Troxy Angkang Tapat Rongpangbong Upilangso Padong left Padong right Diuri Kiling a local committee atumpen Langhem Pi cultural hola long ke cheng siapong ke chingki ke chengwai amai ke pedopona berta phirangki hundur krupen berta nangpale Maya long nang kili GSM pli kilik ahud la polling station Troxy along setami BJP a party a phan ki pe hai pamel ji a phansi bidesori ke chipa choi padopon pusi West Karbi long BJP a chunbang Augustine Hanse pen pachini kitamtang kilik pe do ahud la polling station Troxy pen BJP a vote kelong ang thek pen ang parta nona dhiuk kilik abang prek jega vote kelong ji a phansi aning ke chithialam wo signify Crisur Cap ani Maya long chipaklang Amreng constituency along Pidong arong ke itip jiapan rong so rong pot along setami saike claim ke pesi ke birta long dun nang tipon niltum kaching honai lapen nenga chithenai niltum rina sangpi rina terangpi tema local MEC Karbi Anglong Thermos Council alang pen kharateng pen pini lapu long le pharthom do Yirgendeng side Hawarpur side lapen pu tapat rong pabong side la sipini nilitum alang lina pen kharateng pen ilitum Bharatiya Janata Party ke claim kidam ansu se e prang non kelong ponji MLA election along stame ilitum APS tinta itum catch pai pon theje phan pu labang so alam ka chingki chithan pon pini PS Troxy Tapat Rongpangbong Upilangso
badong left right dewri killing la PS troxy pen nilitum first local committee bang phopen nitum executive ingni ponlo la se nilitum pini la bang so mai long spray ponlo anso se non Bharatiya Janata Party long sta alang tinang ki join ye phansta me ilitum local tinta meeting chiru ponsi ilitum high command direction teng pen kam claim pon pamikanang hi pusi pini nitum executive long rai ponlo pen non kilong pon je bangke MLA election hur bangke ilitum PS tinta high thani busi pini nilitum la bangso executive long Pini Karbi Prime Time ang kilapon sa kang ton piglo, tumitak mi, kurwang tu.